Od juče su studenti iz Aleksandra Vučića opet nasilnici, otmičari koji su uzimali taoce, ljudi koji hoće da izazovu krvoproliće. Kratko rečeno, najbolji Šešeljev đak se vratio na fabričko podešavanje. Prvo je na studente slao batinaše i bodrio ludake da ih gaze kolima. Nazivao je studente ustašama, stranim plaćenicima, slao falange da studentkinjama palicama lome vilicu, pokazao srednji prst sopstvenom narodu. Onda je promenio priču, shvativši da narod podržava te mlade ljude i da ne veruje u njegove laži. Očekujući će protesti stati, počeo je da o studentima govori pozitivno, naredio policiji i svojim lokalnim šerifima da budu fini prema njima. Tvrdio da mrska opozicija hoće da ih izmanipuliše. Njegova najodanija sledbenica je u parlamentu vikala da će oni i studenti zajedno pobediti. Na kraju, kad je shvatio da studenti neće odustati, da se pobunio ceo narod, vratio se na početak i rekao da su oni koji hoće pravdu i čiji su svi protesti bili mirni, boljševici i fašisti koji hoće da izazovu krvoproliće. Izbezumljen od straha, nemoćan da bar malo sakrije ludilo koje ga je odavno savladalo, spreman je da Srbija plati bilo koju cenu samo da on i njegova kriminalna grupa ostanu na vlasti. Angažovao je sve svoje kriminalce i bitange, dovukao ljude sa Kosova, pripadnike Legijinih crvenih beretki i stacionirao ih je u Pionirskom parku znajući da će se tu u subotu okupiti 100.000 ljudi. Sumnja na svakoga da će ga izdati, optužuje službe da su ga prodale, napada saradnike da su miševi, da ga ne brane i da se sklanjaju. Oglašava se 5 puta dnevno i radi ono u čemu je najbolji, laže, vređa, preti. Ali sve mu je džabe. Od njega više ništa ne zavisi. Narod želja normalnosti i pravde je rekao da jednostavno ne može više. Ne igraj se sa narodom, Aleksandre Vučiću. Ne izazivaj haos. Ne šalji kriminalce da izazovu incidente. Shvati da se protiv volje naroda ne može. A narod je već odlučio i jasno ti poručio. Gotovo je. Ovo ludilo mora da prestane.